هبو تنبو بناوی زریا کچکه وکن ناوی خوبدل و شیرین هبو. زریا 6 سالی بو. کچکه گندک جیر و دل برحم بو. روزه که زریا و حوالا خوزینه تلی بوکین خواه لبخچه امالا زریای دبندار سیوانده بخوشی و گشی دلیستن. زینه خواست که بوکا زریای ره بچک جی او بلیزه و گفت زاریا کورم بوکی خو بگویرینم بچک تو به بوکام بلیزه از جی به بوکاتو بلیزم. زریای جی بوکا خویا کراس بنش پر حز دکر چمکی او جویر دیاریا باوی بی بو. جبو دل حوالا خوزینه نهیله و اف داخوازی پجراند. بریم بوکا خو بده زینه وی گفت لدوی تو بوکام مکاتب بیزینه ها از نخوازم تشتک بسری وی دوره. پشتی وی گوت نوان بوکی خوش با چند لیستکان گوهراندن. دنوان لیستکی ده دمازینه بوکا زریای خون دکر جنشکان و پی بوکی شکست و ده دستی زینه دما. زینه پر ترسیا و خواه پر خراب حس کر که چوه وی که زریای رو بگوتا. هین لید فکری کو دنگ زریای بلند بو. زینه افته چکر به بوکامن که زو بده من. زریای بوکا خوش دست زینه گرد. دید کو پی بوکا و شکستیه او پر قهره. چمکه این بوک باوی به دیاری و کربو. اوه جه پر حز دکر. زریا گلی که به هرس بو و به دنگی که بلند گود. از ایدی نخوازم به تره بلیزم بچه جور تپیه بوکام شکاند. رب نازینه پر خمگین و شرموکی بو. و سر خواه خوار کر لبر خواه و دنگش خواه نانی. ویج نخواست بود تشتک بسری بو که وره و شخواه به حمدی چه بو. زریای باوا که کلوگری بره خواه جزینه قلبان و به هرس بر بکلیل کند ناو بخچاده و شیال. زریا کنگ عاجز ببویا یانجیل هم بره تشتکی بقهریا و بره خواه تمددا بر بکلیل کند دایکا خواه و هر تشت بکلیل کند رنگین ره پاروه دکر و همه سرپیهاتی آوه شکلیل کان ره دگود و بواره داخوی چونکه دایکا زریای جیر گوتو بکو کلیجی و کمی سامان زندینه که چامد. اوجی تی دبن برچی دبن و اوجی جمعت فیم دکن. دو دوی امتن بچام شبکتی نیزی کلیل کان ببن وانج آخوان تجاری نکتینه. زریا دماج کلیل کان ره گازنیا حوالا خوزینه دکر جنو و کلیل کان خشینیه کاد. زریا سکنی خشینی زیده تر بو. و جنش کان و جناب کلیل کا بنفشی پمپنی که بنفشی و دانی سر چوگاوه. زریا پیشی ترسیا لیدما دید که افتنی پمپنی که سکان بو و خسته ناف کفا دستی خواه. و بدل خوشی گود سلام شتره پمپنیکا بنفشی. پمپنیکه سلاو زریای لیوه گراند و گود سلام شتره جی دلالی که. زریای دید که پمپنیکا بنفشی داخله پر کیف خوش بو. لیدما بوکاوه هات بیراوه دیسا خمگین بو. پمپنیکه گود تو که چکل دل برحمی زریا. از او کلیل کن لور امتن بحثا نازنین بوناته و رحمه دلیت دکن. هندک مروف گهنادنمه و مل دچلمسینن. مجا خامد قتینن. یانجی پیلمه دکن و مدعجقینن. نزانن کو امجی زندینه و هر تشتی هیس دکن. لتو دایکا تمزگین خان بنتن برم و حسکرنی نیزی کیمه دبن. جبو وی که ام سپاس دارین ونه. و دمه کلی جهاتن زمان و وانجی به هفرن سپاسیا و پیشکشی زریای کرن. زریا بچک شاشما بو. لیل هم بری گوتنین پمپنیکی و کلیل کام گلک کیف خوش بو. پمپنیکا بنفشی گوتنا خود دوماند. جل سبه ده از و کلیل کام ام سرپیهاتیات گوهداری دکن. جبو بوکات و خمگینیات ام جگلکی خمگینن. لی ام دخوازم بیجنج تره. زینه بوکات بزانه بون نشکاند. که بری خواه بدوی که بی چکاس خمگینه جبرویه که. زریای بری غداهیلا زینه و دید که براستی جه زینه پرخمگینه. پمپنیکه بردوام کرد. زینه حوالاته و جته گلک حزدکه. دوی ام بدل مروفین که قیمت ددنمن جخوه نهیلن.
زینê ji te pir hez dike û ji ber bertekate xwe pir xerab hêz dike. Ez bawerim ku piyê şikestiya wê bûkê wê were tamîrkirin, lê dilê şikestiyê mirovan bi hêsanî ti caran tamîr nabe. Li dinyayê herkes dikare bi xwediyê mal, milk û hebûnan, lê hez, rêz û dilgermî bi tilê para mirovên esîl e. Ji dinyayê di xesî, rik, şer û pevçûn diçe, lê parvekirin, aştî, mirovatî û bedewî tim mayîn de ne. Hezkirin û rehm tiştên herî pîrozin di gerdûnê. Tu rehm bikî, tu yê hilbet rehmê bibînî delalê. Rabe biçe li ba hevala xwe ya zînê, wê hembêz bike. Carinan hembêzkirin weke êşbireke bê hempa, hemû êş û xemên me dibe. Lewma tu jî wê ji dil hembêz bike delalê. Zaryayê li gotinên pimpinîkê baş guhdarî kir û dema fikirî wê fêm kir ku ew mafdar bû. Wê kava ku spasiyên xwe pêşkêşî pimpinîka binefşe û kulîlkan dikir, dengek bihîst. Zarya! Zarya rabe! Zaryayê çavên xwe vekir ku dayîka wê li ber serê wê gazî li wê dike. Rabe cana min, tu nava kulîlkan de dixebre çûyî. Zaryayê bi çavên şaşmayî dayîka xwe nihêrî. Gelo ew pimpinîka binefşe û axaftina kulîlkan hemû xewn bû. Wê hîn li vêyekê difikirî ku hevala wê ya zînê hat bîra wê û billez ber bi zînê ve çû. Zînê li min bibore. Zînê jî di wê navberê de bûka Zaryayê tamîr kiribû. Wê got: Binêre Zarya, bûka te ne şikestiye, bi tenê milê wê jî cih derketiye, min jî ew çêkir. Zarya hîn zêdetir kêfxweş bû, lê ji ber ku dilê zînê hişti bû, xwe xerabtir hêz kir. Gotina pimpinîka binefşî hat bîra wê. Wê gotibû ku Hembêzkirin weke êşbireke bê hempa ye, hemû êş û xemên me ji dil dibe. ew rabû bi rehm û dilgermiya xwe wê zînê hembêz kir û jê re got: Bibore zînê, min nexwast ez dilê te bişkînim. Te bûka min bi xwesteka xwe neşikandibû û divê min li te guhdarî bikira. Ez ew qas bi hêrs nebûma. Bibore hevala min. Zînê dema dît ku Zaryayê dîn nexemgîne pir şabû û wê jî Zarya hembêz kir. Ew li hev hatin û wan dest bi lîstikên xweştir û geştir kirin. Çîroka me li vir qediya, hezar rehm li ser, sawû miriya.